Yen memang dianggap jamanan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi belum kenal wong tuane. Virus Studio Production, Punya Lestari Official, Andi Putra, Cecil buat akang yang punya 28. Sejujure kula dianggap apane, sun serius wajar yen takon status. Waktu biyen Bapak RT Darto 05 kula butuh pengakuan Bapak RT sayang. Sebenarnya Bapak RT kula ki apane sampeyan. Bongas pentil, Mama Kalisa, Mama Kalisa, sing dua bongas pentil, Mama Kalisa, Mama Kalisa, sing dua bongas pentil, Mama Kalisa, Mama Kalisa, kan kita, oh, Mami Silvia Amanda Bos Bandung sayang, Mama Radit, yen ana wong seceni ngati, Mama Radit, sing paling sayang. Sayang, Mama Adit sayang, sing paling tersayang. Mama Radit, Mama Afkar, Mama Kayla, Mama Kayla, Mama Kayla, Mama Kayla, Mama Kayla. Mending jujur sing awit pian, mumpung durung kejuron dengan. Sebagian ingkang daripada kula ingkang kopel. Sun hubungan Mama Radit emong kang bodong lanan Mama Radit, Mama Afkar, Mama Radit aya Afkar. Sejujure kula dianggap apane Mama Radit, sun serius wajar yen takon status Mama Radit. Marang Adit kula butuh pengakuan Mama Kela lalen kan.
sejujurnya kula dianggap apa nih Bapak RT Darto sun serius